amana Sunday ki live si ai seng na numit ki pibado miyam da kari da matam miyam mange adum live teng sale haibu ga Sunday tolop na sina santi so ere miyam da ina amaga thamjaning ba mana mi gi miwa ngang ba si ko number 1 da nang na miwa ngang ga ne ba ko ngang gi ba miwa sina kai ga ba fa ba to ka di fai ba phalau da ga di madu gi tholak pa crime si gi na sa gi ne yare mo social media pai ba chali che inaw sing miwa si yam na ngang da ba asum ba hakki oi bo ra ga di madu ngang bi ba nat ta ba da di koi ngang hoi se masi mai thamjage aduga ai khoi gi KKL gi waza ba santa ai nang naming su paning dre waza su haira aroi handak te ngasi si de haira roi maram kari gina da ai khoi gi illegal immigrant da ai khoi ku ki tanate mai te pangal su yawi muslim su yawi kan habsi number 1 da nang na du haira men nang si refugee ni na khoi gi KKL gi team se refugee ni kai de la kunu khang de si nang tawning ba to roi su haire chi yara dra saladra chi di yara dra ba KKL ga mete lipun ga si da yar mi mo si refugee ne na ini announce to rage ba si ge announce ti da manipur praja si yara dra ba aduna nga sai gi kana da ba da iram da mirai kai se khoi gi shanti peace purak na ba khona ge di haidraga nang na hekta last ta pangal la nang si gyam ta su male mo ai na ngangi ba to si su nang amuk support su tawi amuk na hek nang gi thokpa ma pangal la muslim man hek kosan bam tawi nang gi ngasai ge song gi ji na mayang sing na nang on sapi tha ba bam sal lai re do ma ga am mon san ro no comment pi na ro no ado ngaur so ma hu ya ngaw gong khong so ma promote ki mathang ma ta re aduna ma se basanta se ma si da o chalu ro ma Facebook tu yeng ro mari lai ra ga manan khabar da habak sano na traga na ai gi TV channel am da lawak sano dui matam da ma khang na si ado mai tham bi sire naw sing link thajala kano please aisu nungai te mana ngangi du noin thajala me nai ni yeng nungai te leba ki ni aisu ngangi bi lawre me du bu nukti gi lawbang amde maram di aina live ta cancel da phamba matam da sire naw sing na nungsi bi dana mi lising ani hum adum yeng lai re adui du da student yauri am yauri adui me am du sida aina nungai ta bi nukti gi live tha da bani Sunday aina minute pungkhai ama punga ma thajarak basida nakhoi na haining ba comment da dum hairo awa nungai hangasi adoga phattaba comment di bibirakano